kancane uthi bonke abantu ababalekela babeqoshwa nawe ungamthatha umenzo wakho nawe ungamthatha umenzo wakho eqoshweni wakho wonke umuntu ola endlini ula ngoba kade eqoshwa akekho la endlini oyihambela nje wonke umuntu ola ula ngoba kade eqoshwa thanda uJesu umenzo wakho lithi iBhayibheli hamu indaba yomuntu wayebika emagcekele engakangena endaweni right akwafanele ukuthi uzungene neqala kodwa kufanele ulibeke emagcekeni uzohlangatshezwa ukhona uJesu uhlangabeza abantu nendaba yakho uJesu uyayazi noma ungahlala nawo phezu kweminyaka uJesu uyayazi uzokuhlangabeza nawe ngifuna ukuthi uJesu uyahlangabeza nawe uzokuhlangabeza kulethi iBhayibheli kwakuyindlogo goba kwakuyindlogo phephela khona icula uphumlane ethi ngocasha kuJesu engumhlengi wami amazali ngoba likhomba ukuthi umuntu wonke umuntu obaleka uyaqasha ubalekela uqasha amen kuzophepha haleluya namhlanje ngifuna ukushumela kade shunyeliwe khona inhliziyo umkuhleli ukuthi nawe ungamthatha umenzo wakho akubiyele amen ngisho umhlengi wami amazalwane ngoba uJesu bamhlengi wathi ngekhatha zinzima ngithatha uJesu manje engakona lutho mthatha manje engaloka lutho ngoba uJesu umhlengi awungamthatha umenzo wakho lithi indaba baba ikhuluma manje ebasicikela bengela abahlangatshezi umuntu akhuluma indaba yakhe serious wonke umuntu unodaba lakho serious meze uNkulunkulu amabuzalwane akekho umuntu aza uNkulunkulu esenje angazosho lutho wonke umuntu unendaba yakhe serious afuna ayikhulume noNkulunkulu beka nawe kubeke nawe thulula phezu kwe-altar nawe thulula nawe ungamthatha umenzo wakho sengiqedile ngithi ngumthatha umenzo wakho nongena la endlini namhlanje onenkinga ngifuna umthatha uJesu umenzo wakho uzokulamlela ngoba umhlangabezwa abantu ngoba umhlangabezwa abantu uzokulamlela uJesu uyalamlela ulamlela abantu abadala ukuthi badume ngokuthi bathakatha abalamlele abantu bakhipha amadliso saneminyaka behleli namadliso bengawazi kodwa uJesu uyabalamlela la uJesu uzokulamlela nawe abalekade bebeqhatha bekhishwa izinto kuthiwa bafikela ingozi bagina imoto ziginele bashaya imoto kodwa khomba ukuthi ukhona umlamleli nawe ungamthatha umenzo wakho uJesu igama lakhe uJesu igama lakhe ngifuna ukusho nje kanje ukuthi khona enothandayo othi nami Nkosi angifuna ukuthi nami ngeNkosi nansi impilo yami ngiyacabanga ukuthi uma ngenzeka uhambe nabazali iminyaka ntona usingiswanga kodwa ungamthatha uJesu umenzo wakho ngikunika le challenge ukuthi hamba uJesu uma ekhona ithuba lakhe ngiyize ngaphambili abazali bazombeka izandla thank you Jesus angifuna ukusho kanje angifuna udonsa ngoba isikhathi ngisibona siside bengifisa abazalana ukuthi uma bekhona obona unesidingo sokuthi uNkulunkulu abazalwane bambeke izandla ngicela beze ngaphambili ayabanezono khona nje abathi kunesidingo sokuthi abazalwane bangibeke izandla ngayazi inkinga yami ngakho ngithi nawe ungamthatha umenzo wakho uzokubiyela haleluya nawe uyayazi inkinga yakho awuzukisho ukuthini khona wazi inkinga yakho not mina tshela yena namthatha umenzo wakho makhona abanye bafuna ubeka that's only thing engidingayo nothi impilo yami ngiyinikela kuJesu uma kuthi khona nganikela kuJesu unenhlanhla uzoba nenhlanhla uzofaka inhlanhla ekhaya ufaka into kuJesu uzofaka inhlanhla ekhaya unikele impilo yakho kuJesu ungamthatha umenzo wakho mhlawumbe sakuhluleka into eyiningi ebezela kini emndenini ziyahluleka khona kuJesu akahluleki oh my God wena uNkulunkulu wesimanga wena uNkulunkulu uhlangabeza impilo yethu namanje uzosihlangabeza ngabanye uNkulunkulu wethu kumele ukukhuleka nje kuphela bahlangabeze sivala amehlo thina abanye bahlangabeze uNkulunkulu wethu bahlangabeze ngokwesidingo sabo bahlangabeze ngokwesidingo sabo bahlangabeze wena wonke umuntu oqoshiwe bebalekela kuwe bekunendlela yokuphepha bethi mayebalekile umuntu abalekele kuye masiyasinda noma ngathi ubenzeni kodwa isilanga ebalekele kuye wangena ubephepha sinda sebekuweke uNkulunkulu wethu baphambi kobuso bakho sindisa impilo yabo save impilo yabo ngokwesidingo sabo wena uyakwazi abakufunayo nabacela kuwe uNkulunkulu mana ngakuba ke manje noma bengaba nezifo
Noma ngaba nenkinga eziphakazike njani kodwa impilo yabo namhlanje